ariko iyo muba muriko murashwana abandi bana babagura ibikoresho twebwe atabashaka ibikoresho mwatuguriye murabona yuko tuzoja ku ishuri nivyo nawe ndamubwira cyangwa iki hambaye n'utarize ni ngombwa se n'abana se kwiga nibwo ariko kuba umugabo nuko wicupa gusa aboneka kwa Musa amakuru yabona henga amakuru yawe twatuma ibintu ari byiza wewe urwamba rwawe muri kominote n'ibisi uswari wose n'ibisi none ibyo byawe bizojya abana dore baje kwishura nane kuyagenda shibirenge uriya yambaye ukambara kubera ugushaka bise baramukara ibyo byose si wowe gusa ubu rero no gusa abana baje kwishura nabigeze bakana kugurane ibikoresho byo kwishura abana bagiye kwishura ariko barakoresha ikintu cyo kujya kubara umugabo wajyaye kubaye akazi agiye kwaka kubera kutari kuri ibikoresho abana baje kwishura cyane ibyandambiye n'abaturage mwese ngo muze amahoro bavuga ngo ngaha gusa ni waki aho mu rugo rwawe hawe akajagari yabona gusa rero twebwe turi bamwe bahugurwa n'abafatanyabikorwa ba GIZ Bamureke hafu hamwe na Prison Fellowship rero baratubwiye yuko tubwirizwa